niama oye no menya problem e wo fie oba me ne ti oba na nsa ne niama ko we akwasisi kasa no kwasisi onimo se nye we na orege na nka wagya na chidi dada wagimi onim nyansa ensan kwasa asem na ye soso no so na ogimi no onya sa agimi sem no so dabi onya sa agimi sem na ya soso no so dodo abrochi na wo akọ no kwa sua nyansa ko sua nyansa kwa wa hu nyansa abrochi odi anke so otimi hu nyansa na nja agimi na. What great people, yeah, church, I'm about Poleeno Multimedia. Baby, be a making sure say obey, subscribe, now like and I share, now for what hit notification button. Say, Bibia, a betum biano on Sabbath to me, AKB. Saturday, yes, and your baby and come on, now share my name, Quappiah. Quappiah, you didn't come, I think that this year, baby, son, you didn't come, chapa, the beginning of the year, and you didn't come, and you didn't come over the Bracahia, but outside, better than a E-root clothing inside and casa. Hana Quappiah na juma bibia pesa opama obia no oba obepam e de amount bepam ne kama pa e de amount na me Quappiah share bedi nkomo a enye bibia semu ya munim video big Akwess odi aba beto abonten nsem waka e de afa eye Quappiah ho eno na me yesa no da bi asama Akwess aka no osi bi ho Quappiah na agi emu nchiremu na I don't know why Big Akwess, I don't know what is wrong with Big Akwess. Me nim the ha Akwess ankasa but Quappiah nankasa wa ha. Me before say me person no ankasa me busa say video no wa hu. No hu ye no so no. Etene say ye ma Quappiah kwa ba show no so Quappiah boko there. Me ya nyame adom. Let's be aboko. Official panso. Afin comment. Ada ubofu na. Oh, I say be bofu but aniema bi wo wa se obi ben won no oya aya na eya so ati ase ade abig Akwess aye no me ya pa de di kan Akwess say oni oba bi enam o say oba na artist otonwom ena o na o boge no hoka o se gele so ntonwom papa bia nyanyom papa bia na obusa say jai na Ubaboka, but still, Uguswa, again, what you like, O Sponzano, Una produce no, when you be an Odu Sika Boger Hoka. Or just as again, Warreno in Tina when you have Brisa. And no, Anna Ama a yemi yapan. So that's it. Oh, Kwesi, oh, Menoin and me, Unim again. Me no. Moi keke na me de boa again. So what I say? They say no Kamia say they say no ntimi moa female artist bia na. Say bia oye actress and I say oye musician and I say oye owo talent bi fufuro bi na bema oboa na na. Ghana ha no ye bema ntimi nyesa emoa ba. Ntimi ba mo na rewo omo rewo. Oh, bra panyini. O kan sa me di ohun ya so what I say eno na amatiesie no Ghana ha no female for no e ma no obi antimi emo omo so what I say sa perception na e wa man for adwunu no e say dey ye yi fi o what I say obi bo obi pe no your ba pe ne ama caption ai one ne da one ne yesi one ne yesi say enye obi a ejana muntu a wo ni nipa le betu no Akwesi obi no an amon ben ena menini etu what I say Akwesi dey we see e boka de enka enwum na ga ne ye no enye enwum na ka boka na nti obi anko tie MPV enwum no obi anko se ge no enya ade a ahwefo ne etiefo wo omunko digital music platforms ni nyina no omunko tie enwum na MPV ode me nantem aba ena ode H0T party time H0T aba ena ode relationship aba what I say relationship no nensia no ode ba omunko no munko tie se ge no enwum a wo no se enya omo a emeka nchire na meja oni na adwuma for how long mene no aye adwuma se be 2 years ni na kwa se ge no nya ade a enya ade se me no medi nanim aye de me ye no so what you say
na kwasi ni minim sa ho ya bi na eye no say de be we efa ho ben e big akwes say big akwes me nkọ no ho enko bo no ho bosia emebo again so what ma say osini nua no o ma misika so what na me mesre sika bia fi won den na abeka sa angwa sasem ni nua no ope wase wo boka da bi ope me boka na girl no mahu de ewo ni mu minim talent ewo ni na minim subanya girl no ewo tina me boa no girl no me hu no edi be more than 1 year ansana me ba be support no me so no hweye ehun se girl we no se me kase me boa na ebe boa me ana se emoa me but me hu se girl no bibi woni mu a ewo se Ghana ni wiasa fa na nyina timi eden ehun tina me support no sa no 2 years ni senka wiasa be hu na senka ye hu ana oh se me ye mafamu de ni aka de wo nyame ho wote nkomo no wodi omo nko no mko tie nyum se girl no so omo no homo de ana mu ntwe ni stage performance na even bro nya ni okrampa yakukoko shows no upcoming be ni ho the whole Ghana upcoming be ni ho omo be perform ya Empress V ba ya once e ho omo anje ne so ebi since I me start say me produce no stay baby e be ko bia no ya hwe musicians ni top musicians ni na ya bloggy omo oni new upcoming ba ko pa omo bloggy ono eka stars musicians no Empress V no I'm telling you Quappiah stage bi o be ko bia o se ho o Ghana ha wo de obi a wa hwe Empress V show bia no obedi ho adanse a kire bloggers na nkasa kura bedi ho adanse say what say Empress V any bema fu be hihye ho a ebe ha wana den na say amen our boy no wo mpna no me den na say me talent na ewo ni mu no enwom no e na me no mani adi akira me hwe se ne mpra twen obetwene ni we ni de chairman eni de say eye ono no personal life the way akwasisi kasa no akwasisi onim se na wositie se nye we na orege na nka wagya na chidi dada wagimi onim nyansa wam so oyale abodam sa ne nkwasa mi so akwa abroche nkwasa nkwasa asem ni wagya yo oyale what I say na me djuma me de bedi no kwasi ni to wagimi a djuma me de bedi unim say niam a oye no manya problem e wo fie so what I say oba me ne ti oba na sa ne niam akọ ana nkwasa asem ya wo keka na ade a enim no waka ama oba no so agedi because amanfo so afefe ge no what man say so yere onim say o manage ge so onim ana yere onim say me manage but say obi a wo ben wo etima ba out abeka sa asem say ge no mewie no eno ne say amana e program asa ne niam akọ no o yere so hu kwan bi so mo ono nka nche say girl no hwe say we sini na e wo kwan bi hu say me ye mi ko nka chen say they say no girl a empese me produce ni ade me ne ka amantiase ayeden eye adwuma what I say na manfo so ekeka say obi a o manage oba de eni obewe no obe ni sei what I say enti anya kwa na asa adwene no bi kwa de na obi a oben wo pa so asen abeka sei sasa de atoso no bra panyi sanke wo kra na wo na aye oba na ka den na wo me nwe na nka ha me nka me se me nwe na me se wo na bi a wo ye wifi anka wo be de me de nka me dwa kakra ene say no wa mna sesa ne niam afifie eko what man say enti kwasi ade a waye no no kwa nyame anim nie but onim say girl no so sexy why Empress V no so very sexy so sexy enti no ko stage amam for budget no so no enye no tina wo still a wo buso ade na chi masa de enti a medi na chi ne eye ne nwom no to no eno wo hwe ni debility wo hwe ne form na hwe se no sitie na wo ton na yeto what I say Empress V wa ha no perform wo ho ya wo ye bibia obeja ahwe no ono energy na ekura no high what I say now ni manfo dodo okura pa o be so wo manage no even abrochifo obi kura bo by say ondo game no on be manifi amaneka na omo manage no what I say ono ka je so omo ni me enkasa echi omo ni me kasa se me fa proposal
emra me for propose amra na me propose and the send ni omo no am so wow no mu say adwene na doubt no so ekura me no anu edene wa no mo fa ejeka yen say omo de on pese omo ni benya bibia ntino ono no sort me out na me free me na omo ne no endere o so ntimi yes ah se mo ko show a yeah mo gi show na mo ko a yeah oda hen wo so oda hen ye ko show a ye team ene ye ko enye me nko a ye team ye wo DOP wom ye road manager wom owo ne personal PA ho PAs no ye 2 ma 2 nti sa ma 2 no omo no ne ye de eda omo na bibie ni omo hwe no so ne ade what I say ena bia me no me nko ameda na say me ne cameraman baako ebeda so what I say aha ti sa na ti team ena ye ko ba bia be ko bia ba bia obi ehu si ye ko bia e me na ekọ team ne ye ko omo down baby na me da me baby me ye me nya program na me hihye program na my friends say date we ye wa ha date we ye wa ha na me ja mo nti omo na baby bia omo ye duru so na omo akai me say ne ye ko what I say me ni hwe ye dia no ne ho nya wa kono onye dress bi ma ho se gay me oba me mpewa ho nya makono oba me ni nyi ho me mpewa me no oba me ne da omoa me obekasa me nim anyhow me kire na de se onya onye timi me no me da na afọ wa take advantage of me I'm president me osuro me o obi akasa kire no nti na me kasa si a o melo osuro me ko me nti me kasa me ho rough so opa ma ne ye gina me duru ho a mo so no wa calm down so what man say sad no inti ena odi sa buru no eden ama me say me na de that say obetima ye bibia rough because I have come and ka agenda say ba yina obetima ka so Akwess me mo bi o manage oba say ya o kasa chire na no still no so no we na mpa no we no okay any different me dia me my mini business me dia me nko ne sa me nton mani mo nyam sa no we me a wo hwe enema me ye ne ade a enema bi wo ha emfata nsa me mfa me hunyim what man say to business and am ne street business asa bibia enimu biem na on pa Akwess cho so onya na se wo so pese wo san so Akwess obi a wo ka say no me so baby different and san Akwess asem na ye so no so na ojimi no onya sa jimi sem no what I say so dabi onya sa jimi sem na ya so no so dodo ya so no so dodo san ode bo chi na wo akwa no suenyansa ko suenyansa hakwa wa hu nyansa abrochi odi anke so otimi hu nyansa na ja jimi na wo jimi no nyame adom so no ebetimi ama Miss V Empress V amanfa ka say still wonya wachi because o say muntem nti se ne o yire ebu afui sa na Empress V jama me o jama chi di krampo na me ha me dan say obese mabusuan what man say ade a enim na all kano ene ha me what I say Empress V kwa ha me te say the Empress big Akwess wakeka fa me ho no okay what I say more artists am manage artists na maintain the last time Salim Kosusu na oba bi she de kai musa ye share na ebusa na say oye ne artist Madam Gift ne artist also so artist sene ye kana but Akwess obi a obenko phobia o kan sama ye be say be da wote no Akwess ben opa and no how o si kan say no say ankomo oni wadi ho ache mo di ho nkomo ache say enkomo oni mi edini say girl no obe me bono ho ka obe jaye akọ ni ade fine what to me for so what I say and am so ma hwe ene me hu de ewum say ade no maso na hwe awo akwanyina sanyina so ene me hu say no onu oyobi a onye sa nti me so no mama mani ada o say even in case you kra na bibi kra say si a me okay what ma say my say sandboard onya more direction na ukọ na ukodi a asa wiase na ye wo no obi ahia moa efi obi wo me meti mi amoa pa
hia moa obi beboa me a mani beje me mpa abo ne say metime hye obi a onso atima support ma makomani nti se me wo opportunities bi no mu ho na mahu so obi e wo talent na me de support na problem be ne wo boni be ne wo say oyere ka say obeba like osi ozo oni ho afa de makọ okọ enti obeba de a oni Empress V mu wi enso be de meni no wi so oyere be ka say bia say on person sense be si akire ti say wakoka na bia osan ba fie de a oni Empress V mu wi oni problem ni bi no ebi no na ese akwasi no wabobo manu aduane den aguo say Empress V timi Empress V hiti sesia na sebi programs ne yakoba enye sika oba na nko onya bi ni anka betima aboa family am yetima koyanim se oma de ma hihye nyina no ebedwire den agu what I say no the problem and they say problem ka see pa o de abreme no chairman ahaya kwa huntia ahaya kwa wa mame big problem oma no ewo wonchen Kamu buza say na wo ma me we. O because of Akwess why je omo. Na say no obekoso aye adwuma na say de Akwess kan o ye lusu interest kakra because initially interest dem me lusu but the wama asiwa akire no e na mani nyi ho. Okay. Yes, but the ebesi bi amidonyam so obetia ho ka. Yeah, kwasi obetia ho ka. Adena waye no on say sa ne man waye wa sa but onim implications a ewe akire what I say o ye ne ma bi say a odi nipa no ko hye wan kwana odi ne two problem mu and sa problem et say wasamo mo ni kura na utugu a ye katisi sa edene what I say wase ne ma bebre and wase no so uboka na obiti baby na say o say wadwuma we say ne nwuma abo tantan o de nwufufu about yeah what would you kwatie sa nwum no kwatie relationship say sia any one say sia no kwatie relationship na de kwatie your friend say party time heart now de tie nwum no wo de bra panyi utia na obo say kwasi panyi ni pa kotie nyom no na tie kotie nyom no YouTube so ne performance ne bi wo ho mo kwa wa me fangu wa be gu na odi omunko no omunko YouTube no omunko hwe performance oye what ma say no omunko Instagram no omunko hwe performance oye na otwa na o keka I don't know o man for kwan no mo me hye mu bi na oni o mo nya ade no o man ko form e join ne na mo nya ade na nko ana be say o piano on say entina H0T production e da no so no H0T production no me ye niam bebre me ye movie ana me ye fashion entire ye hye me on say me ana me pam nice and we good what I say entina under H0T production no mo H0T clothing okay what I say and mo H0T movie production and so then music production and H0T music production nti H0T no E no stand for Emmanuel Midin okay and a root no on say root e genre enyina duano e ntaban bebre nti na ye root na branches nti H0T no e enwuma bebre company bebre e na madwen nsa me pese me ye den me ye nti no se obi pese obeboa na so waba na wabehu yen wabehu management ni akasa ni so obefa no na onso ato aso afi ho a wato aso afi ho kama okay sa enu nti na me yes a what does but me so say my nka we no after me no nkomo yi no ye mfra kwesi ni empa no cho na nkasa de ma no ontwa so because ebi otis but I say to me be pa ma cho ya bi eni I say to me ba out na de nsem na waka no wotwe san se me ne akra ne eda no even when we se me ne again na akoda wo de omna out me challenge no say wo de omna out no me tell me say okay again no mu ko hotel ha ana wo ye wa ofa no wa adansi di omedi ho adansi ohun hwe no ka me se wo de omna so me de on de oye board say otimi ka
so what must say o sa confidence no e wo ho omna no beka say apia seni nti e na medina sa asem no so aka and open him some na help her yes so one ya dia ene o meka nche o mo say de o kan ye no wan kan ye o mepa achew enye sa dia ye wo krom a ye behu de bekoso oh adey yes yin e wo krom well yene Quappiah ene din kom Empress V ne manager ne bibia H0T music production ono ene dano na lady a o manage na Akwesi abeka big Akwesi abeka say who the way Quappiah AC brege no ho a enye real winner e ka oja na chi die da enye real winner che say obeto say enye date oni ni date a e ka oja eno na Quappiah so say asam na hana ma say ne yire kura no asesa ne niama eko yenim minim say Akwesi after this Akwesi be saba about but yesre say omane nso ho a na wan hwe na ese niama bibi so the way forward Empress V is it one in terms so na niama ko oh ye ku say ne ma me ne we mi na frefre me ne me wow kasa ne ade a say almost omo ni anye ho de Kwesi eye no omo ani anye ho kura ntino omo ne mo ga aka na amanfo bebre so ne mi aka ye hwe way forward se ne a eniama betibi akoyi aman all right ati me jawa mo akono de na obeka omo a mote sansem na e bia ne fans mote sansem na bia ha omo de na obeka kire de maka say bosire muka na big Akwess ekeka no bibia e de enim ntini mesre say girl no de obia nko no obia nkotie ne nwom no na omo nche omo comment okay ni from few honum ni enhwe okay me from now me follow no pa Empress V on all musical platforms Empress na normal Empress na V ni VWE okay VWE okay all right yene Quappiah ene ba ebetwetwe enkomo e wono ankasa anyom ayede to TikTok no ye bibia fa na anyom no amanfo di ye videos sa 7,000 8,000 na and 10,000 na kosa na fe Akwesi ba be say what must say Charlie me timsa 7 na how pa me no kasa ko ejira na wako kan de yen kama ya kwa kunya asem enti no we ye be try na ye ne Akwesi so akasa na say bia mo ntem ne be siesia na bibia timi ayeka because Akwesi de me ba ne se a de odi ye Franklin nti ama oni obinya asem se ane ha me pa obi obeka twato abra ye ko ye sorry no Charlie all right I Poleeno Multimedia me no the fresh boy Papa J aha ene de nkomo ne besi asemu ye be share biu